Tamjari ISTV Pomi yang tabir sing taram oksari ngasigi mure pauda Border fencing ki matang da Chief Minister na miyam da nam thak tawre compensation ki tamuk lupa crore manga hena PM le haina BJP ki National General Secretary Tapir Gaon hai khre pau sonor pijari Bharat amadi Myanmar ni ngam khagi paringda border fencing tawri basina Manipur ki lam chauna mali basiki matang da Chief Minister okram bobina miyam da chauna nam thak tawre haina BJP ki National General Secretary Tapir Gaon ngasi BJP ki office ta pangthok permission ko unaba mata phone khre pau gi phamda BJP State President to Soba State Vision Document Committee ki Co-Chairman Dr. R. Kiranjan amadi State Co-Committee ki Co-Convener Professor Gamumai Kamaisu Saruyaki Tapir Gaon na makhata na hakibada Border fencing na solaba yang Pokpiroksa Wildlife Sanctuary Forest area ki tamukta lupa crore manga hena Union Home Ministry na compensation oina piram le hari Myanmar da Manipur gi Cabo Valley pithokibagi matang da haujuk phawba praja singa nungai tana leiribani ba sakana border fencing tonabo honarakpada State Wildlife Advisory Board ki ayaba changi board ki chairman oriba Chief Minister Okram Ibobina lisingani tarugul singani tareta yang Pokpiroksa Wildlife Sanctuary ki mafam sona border fencing tona ba ayaba pikibani hari Sanpam Singasi Manipur Sarkar ki Forest Department da deposit tawkre Sanpam Singasina mangkribalam gi amadi forest ki mari lena thabak sing packet nabani azu phawu kari packet khrabagi haiki makata na haiki bada Sarkar silai tabak chap manare bom mathang pokharak pana bicham miyam ki punsi manghale masi law and order phabagi khudam nate border fencing ki matang da parliament ta pukhat kani if he can protect the life and properties of Manipuris and the citizens of this country without doing anything, without protecting the life and property of Manipur and the nation. That's people, but here is the government who is doing anti-India. The Defense Ministry and the government of India should initiate actions against such government on the bordering states. So, the blunder of Nehru handing over the Cabo Valley to the Myanmar king without due consultations with the people of Manipur is being repeated by Ibobi giving territory to Myanmar under his government. Diwali kumain lakpada Governor Dr. Asani Kumar na Manipur amadi Nagaland gi miyam da yai proposal pirakli kumai asna lakpada Santi Sakhotpa amadi amaga nungsinabagi mari purakpa oirasanu hari amaromda Chief Minister Okram Ibobina Diwali kumai ga mari lenana Manipur miyam da yai proposal pirakli kumai asna lakpada Santi amadi nungsinaba puraktuna hena masak mangal thoko Manipur ama oirasanu hari azu pawgi marakta natian ba break amatang lominas break matung namu kana taram okchari Nupiangangi mayuk ta sathaba hingsa gi thodok hengat le haina tongan balup singna kan ba khongjang changsilingi charak asida rang nungthil singjang mai chinga makhada sai kunthra rom dang ngai bi mau ama chingninga ugo mong da siram le lekitabni pi dura modang them ningol ningthem zaung bi Janesori Elias Pitu Mapuro Bigiming RK Sanatomba Chinga Makha Tomal Makhong Dagini Sai Anirom Surabi Masano Piamalere Laikitrabagi Imung Manuna Pundro Pagi Matumina Janesori Ngarang Mapam Dela Unmagan Tilgi Pung Anirom Tama Matam Damayum Dan Kibani Mahalak Paga Mate Manau akan Mong da Kanai have a pau Yum Tangari Musin Natam Patitare Baki Mapura Pasanatomba You Toina Takumuni Mamang the Sumapura what the Vitotokia Leki Asibakshang at Amasum Mai the Dakpam Tarmana Hatu Matunda Tori and Sinbibo Wagani Rupawa Yumi Kamuna accident talked on a sopari Rimstalari Hana Pau Pirapatagi Kuta Chalukda Mokta Tori Yalaga Shiram Badagini Hava Tamlam Kivani Missy Si Pende Marali Musing Matik Saba and Yoba Jarak Pianingi Pondoki Long bagi hijab asal orang kena. Kalau kau macam kita kena tahu, masih sak tunggu nangaroi nama masih sendiri hai, betul 30 dah, tu dah lau hai betul ni. Masih 230 dah ni hal laba. Adu lagi main para lau lak deh nama masih auto sendiri hai, berpungan ni makai tasal le na. Ada mayum yau ke lagi moy ni se matai mana bapu dah punare hai. Ada main pagi masih na na. Angang selok tu ye. Moy ni khadare na pa. Mogi imu manugi member mana masih moy sister mana angang selok thokre hai. Adu ka ngahale raga moy na hamda masih si raga main pana lau re hai. Yalam me na.
यालमेना लाउरे है खोइददी पाउ सुपी पिरक्ट्रे को रिम्स के मोक्ता के सामथोंग केंद्र के एमएलए लाई सोमी बोमसा अमदी एक्स मिनिस्टर एलजेंट कुमार लाक्तोनी यंगसिनखी थोदोस की मतंग दा संजमई पुलिस ना यूडी केस अमा रजिस्टर तोखरे असिभागसांग पोस्टमार्टम तोंगना सेम साखरे हारी मैते सिंगी ख्वाइदगी फजरबा निंगोल चाकोबना लाकपदा लाइमिंग कोलोई लुपना याइपा पाउजल पिरकली अतेनबा ब्रेक अमतंग अमुकना लोमिनसे ब्रेक के मतुंग अमुकना तराम नोक्सरी सिजो हॉस्पिटल की ब्लड बैंक NABH accreditation amadi net facility labor Eastern India की अहानबा ब्लड बैंक ओरे हाइना पाउ की मिफम अमद फोंदोखरे हेल्थ मिनिस्टर पुंजाथांग तोमसिंग यावना पांगथोखिबा पाउ की मिफम अदुदा सिजो हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर केएस पालिना फोंदोखिबा नेशनल accredited board of hospital and health provider फंगबा ब्लड बैंक असी सिजो हॉस्पिटल ना ईस्टर्न इंडिया दा हुमसुबनी बैंक असिदा न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन टेस्ट नेट फैसिलिटी लेबा से ईस्टर्न इंडिया की ओइना अहान मनी सुनतगी लुपा लिसिंग अमगा चमंगाना कापकदोरिबा ई अदु मांगजौना टेस्ट तोबदा HIV अमदी हेपाटाइटिस की महिक चेली चेंदे हाबनि निपान की मनुंग दलाइन खंदोप ngam मणिपुर तना इंडिया ई कापदगी लेना मखल अनी असी संदोप यावी हैबसी मियामना खंगरब वफमनी मपालम की पेशेंट सिंग लाकपदा फैसिलिटी असी लेरबदी चिंगनबा यावदबा ओइगनी अमसुंग निंथिना लायंग यारगनी फैसिलिटी असिदा चंगबा सेनफम गवर्नमेंट पुथोकलबदी इंडिया की ओइना मॉडल स्टेट ओइगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर की पुनिंग चिंगसन की पुंजाथांग तोनसिंगना सिज हॉस्पिटल ना पामनि वफम असी यामना फबा अमसुंग मियामदा कानगदब वफमनी हिरमसदा गवर्नमेंट करी मतेंग पांगबा याबगी हाबदु मरी लेनबा सिंगताना दुन यंगसलगनी नारबा लायंग बदगिदी नारगा लायंग बदगिदी नाद्रिंगे दंगातो होबनि हेना फै हाबसी थाजब थमी मणिपुर की मियाम मसा मौ फबा न्यूसिंग ओइनरबा गवर्नमेंट पॉलिसी कया सेमदना चनाबा हौरे हाना सु फोंदोखि हाना समुक तसलेतबा येगो ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेस हाइबा सिजादा it is not the first of its kind in the Manipur but Northeast asigi first oibani India manung dasu all over the country dasu this is the 57 57 khakta lebani asigumba e state da masi lebasi ram na laiba phabani haina ai loi Rusla padamaru ba pau amuka na pijadi Bodo fencing matang da minister na miyam danam thak tawre compensation da mukta lupa crore manga hena piram le haina BJP ki national general secretary Tapir Gaon haikre ISTV ke pawmiyang tabir basing amuka na khundan